Umukinnyi wa filime z'urukozasoni yaguye mu kazi ubwo yari ari gusambana n'abagabo babiri bari mu gikorwa cyo gufata amashusho yo gusakaza ku mbuga nkoranyambaga. Tega amatwi wiyumvire ukuntu byagenze. Umugore ukora umwuga wo gusakaza amashusho y'urukozasoni kuri online fans witwa Anna Beatrice Peira Alves uzwi nka Anna Poli yitabye Imana nyuma yo kugwa kuri hoteli iri mu mujyi wa Nova Iguaçu muri Rio de Janeiro ku wa 23 Mutarama 2025. Uyu mugore w'imyaka 27 bikekwa ko yagize impanuka ubwo yari ari kumwe n'abandi bagabo babiri, aho bivugwa ko bari gufata amashusho y'urukozasoni asakazwa ku mbuga nkoranyambaga rwa online fans, aho ibi byitwa threesome. Polisi yahise itangira iperereza ku cyateye urwo rupfu, aho abari kumwe na nyakwigendera muri iyi hoteli batangiye gutanga amakuru anyuranye ku byabaye. Nyuma yo kubazwa na polisi, aba bagabo babiri bahise barekurwa. Ishami rya polisi rishinzwe iperereza ku bwicanyi rya Baizada Fluminense ririmo gusuzuma amashusho yafashwe na za kamera za hoteli, ndetse rikaba ryaratangiye no kubaza abakozi ba hoteli kugira ngo hamenyekane icyabaye nyirizina. Umuvugizi w'iri shami yagize ati: "Turimo gukora iperereza ryimbitse kugira ngo dusobanukirwe ku byagenze. Nta cyaha na kimwe tuzihutira kwemeza cyangwa guhakana, kuko byose birashoboka, kuva ku mpanuka kugera ku cyaha cy'ubwicanyi." None polisi irimo gusuzuma telefone ya nyakwigendera mu rwego rwo gushakisha ibimenyetso bishobora gutanga urumuri kuri iyi dosiye, hakabasha kumenyekana icyaba cyahitanye uyu mukobwa. Bitangazwa ko uyu mukobwa yari ari mu cyumba n'aba bagabo batatu bari gukora ibizwi nka threesome. Threesome ni ubwoko bushya bw'imibonano mpuzabitsina bwateye, aho abantu barenga batatu badahuje ibitsina bajya mu gitanda bagakora imibonano mpuzabitsina. Aho bigaragara ko uyu mukobwa w'imyaka 27 yayipeveye abagabo bagera kuri babiri, bajyana nawe mu cyumba ndetse basetinga ibikoresho byose, bafata amashusho yo gusakaza ku mbuga nkoranyambaga berekana uburyo uyu mukobwa yabashije guhanduringa abagabo babiri icyarimwe. Ibi ni ibintu leta z'ibihugu nyinshi hagurukiye kurwanya, kuko urubyiruko, abakuze bose bari kwishora muri ibi bikorwa, aho bamwe batatinya kuvuga ko byangiza imyanya myibarukiro y'abadamu ndetse bikica n'ibitekerezo by'abagabo babibarizwamo. Umukunzi wa nyakwigendera yagaragaje agahinda gakomeye ko kubura umukunzi we. Uyu mukunzi yitwa Pedro Enrique, wari umukunzi wa Anna Poli, yavuze ko amakuru yose ajyanye n'urupfu rwe yamaze gushyikirizwa polisi. Yemeza ko niharamuka habonetse uruhare rw'umuntu muri urwo rupfu azakurikiranwa. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Pedro yagaragaje agahinda ke agira ati: "Biragoye kubaho utari kumwe nanjye. Uko amasaha agenda ashira niko bigenda bimfata nk'ukuri, ndetse umutima wanjye urushaho kuzamo icyuho." Inshuti n'abakunzi be nabo bagaragaje agahinda kabo. Inshuti za nyakwigendera zavuze ko yari umugore wari ufite inyota yo kwagura ibikorwa bye kuri online fans no ku zindi mbuga nkoranyambaga zicururizwaho amashusho y'urukozasoni uyu mukobwa yagendaga atambutsa ahantu hagiye hatandukanye. Umwe mu nshuti ze yagize ati: "Yari afite imigambi myinshi, yakundaga kuvuga uko ateganya kwagura ibikorwa bye. Ubu twese turi mu gahinda gakomeye, ntitwumva ukuntu ibi byabaye. Kugeza ubu abashinzwe iperereza baracyakomeza gukusanya ibimenyetso kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwa Anna Poli,
autopsy yasabwe kugira ngo hamenyekane neza icyamwishe, ariko abantu hanze aha ngaha bari kugenda bemeza ko yananiwe kuba yakakira uburemere bw'aba bagabo babiri be bari kumwe, bivugwa ko aba bagabo baturuka muri Brezil.